tangi de ban yo pekum ko tukun uksa ka ko banjia banjin bangim da sakmet stai kitu ki mafia ki lastang sa pen blok ya surop Andre ya kataru ka sarkar ka lemna banjin da do blok ML01 hang tu kamut undan bakran yaki he ki lag de Andre lada ki wan per ki konhun ki ban pansha kran ya ko hok kimi ki mafia kimi ki gang Klem da kau kerteng pelai ini mana kene beki gang di pat. Di belak dep sak kem teng hiru. Kita gitu kita bayi bisa kita pemblok di singkian. Tengah kermen skem begitu ki para dok rasnam ini ki para dieng rak lagi. Setiap katu kesan sepak sejar jongki lada katri kam ke FAR ke bengi pak. Seka DJP had lada pisak kem. Lai pau syak pihak bandut nak kata. Sebut pihak san sepak pihak bandut lai pau ajar tangkap dia. Takkan mau kaspak kapau kanumlah menyadai pi. Namar kaan hi katrekam yo bro phai. Banjin ba ngi semua ba pidei kinong wai. Nadu tu kasi ngi lak po ya bam pram ni. Dan ringi dang i je bisa bat ya kala ka bomot. Swa ban mi kano kum saw ka ba ni haban ya bam pram ni. Namar bitip syai ba ka hito sin hi lak kran kumot. Minum kan ran dia. Tangi kermen banang ni brok hoi wei no pu wei. Nong song senong juga beri nyutrap bukan juga cikin kau. Jada ya kami mariang namar ba ubar jelahi ulah bat bori kene khandau dan ni rekentin nong wei kila riap ji kene kami kejongi habaki kepa kejongi kita ke rang ba senong kita ke doloi kisah ya kami jongi pun syariat ni kumi kon samla kon juga beri nyutrap ni dei ban yang mensem senrang ban jale na banta ban jadai kami jongi profesional sejarah. Dan kau ini sekali. Wah betul betul. Mesti sakit juga. Balik kan ke jing ka kandang jing le yu lada ki support makna hang tu ru Andre ya kata ka rukom long dang ba snong jongki hatu kila bod ya tak smart ke jongki ka jing pha ke jongki hang tu yakitu kinong pungkul mar snong kinong ra dieng rang ra yu kam dei kila pungken ka section life RF jong ka GHDC ong long ban pungkul mar snong lada pikiran pat ya ka mekhia police act arhajar khatwe ka banyo ko ongum no kaba 61 63 ong ba wadji kilong kemiru lada ki VDP ki lej ban siem ki haban khot kilong kemi dan ri kini pat manto kasi balai la MS handle do sendang ngin peje kai ga ka jing habaki la violet na dong sendang VDP ru umdai ban access ya more than 15 kat kum ka condition re hang tu kito hato ki de ki VDP hato kum de ki khna min de hati de ki khna jalapen nga de trisnong mate hato ngam tir ki Hau arhajar san nga la silong presiden jong clear resolution hapor banganang don ba kawai kasang itip syai ba hang tay kumno bad jigitu hi ke ba kersan ya kata kila dep sakta kila sakta de kaspa ka pho balai ba kinut ki brio ban wan terba de kaspa ka pho kat yo presiden jong gitu kat ginong yalam jong gitu ke hite likan dan jing yo ka bas ngong palar wad gitu ki ba support hang to phimut kitip mo ya ka ai ka to ko mining ba kira itu plaka hang to kita wi support nang gitu ki ba kem banai ai Kimti bihira katakaan ke iyo tang buong tarong ba snong leg namar ba balay nila sakhi kilawan ki pagba kita batay bangi hang ni ka syong rong snong kimpendu ni kita henry barok khat ki kandan hi mentukas ni da pi ong ka district administration ro kala pangkanyai da pi ong yaki rang ba snong yi nong syong snong ba di VDP ro barok khat kila pangkanya ka